Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki arngut ki samla rangba ki bekentum ya uba Johannes Lamre bat uba Dominic S. Wankar kila takren ting ya ke Public Information Officer jong ke Jaintia Hills Autonomous District Council halor ke jingbam la ban ai ya ke jubab ke badai katkum bakilapan lingba ke hokwat jingtip ni ke right to information arajar san ha ke bayadai bat ke jingpen lut pensep ya ki project bat ki program da ke Jaintia Hills Autonomous District Council na ke financial year kata naduk ke shiterik uyayong arajar khat khandai haduk ke lai phawai terik unailar arajar arpho kini ki arngut ki reu paj ba haka jing yekran bat ka Batisi TV ki lepen pau bakalong ke ke bakimla ashu ban peipang lamar bakat kum ka RTI ka bakilapan kalong halor ka jing penlut pensep jong ke Jaintia Hills Autonomous District Council tang na ka bentau snem arajar khat khandai bat arajar arpho Henry kat baka Public Information Officer kala ajing tip penban dau snem arajar khat nyo arajar khat pra bat u arajar khat khandai ya ka bakim shim lapan AA ruem Hakabayadai bat kani nakaliang jong kini ki arngut kila ongru bakin sapan jing pensyashwa naka Public Information Officer hashwa bakin ujor syakibor bahalor ne wat sya Chief Information Commissioner kajela. Ni file gini ke RTI syaka Jaintia Hills Autonomous District Council haka khatnyong tarik jong ubrai September. Jong usnyam arajar arpo kebangilapan yaki kot kisla kabayadai batka SAG scheme. SAG scheme. Tingilayo hadin sebenarnya ngilalimi ngilayo ikini ki kot kisla kabayadai batkani ke RTI kebangilapan. Ti halor kani ngakwa pensyai kendiat. Ki kila ai lut yangi yaki jing pensyai bat iki queries ki bangilapan. Ti kila ai yangi kat kum keba nipan. Hendri ke balungo akalong ba kumangan syubatai ni GP panggani ka jingkeli ke bangila ai kani de ka paring mo ngin syukran de ka paring namar ba ka jingkeli jungi do ka de ka paring furnish the financial statement and expenditure regarding the projects and programs undertaken by GHDC financial year 1st April 2019 to 31st August 2020 tinggal yo do ni yaki expenses katkum ka katarik ke bangipan jong benai April arajar kat kandai ngilai i baka spending juga district council kala dei san pusau lak nyo phuwe hajar ndruspa sau phuwe bat kum ta ter haduk benai August jong usnyam arajar arpho shikron nyo pusau lak sau prajar san spa laipo te ka total ke ba nadu financial year arajar kandai hadu August arajar arpho ka jingdot bar kho jong ka district council jong ka GHDC kat kandai arpho Tongan syubatai yipi tang jong ka kat kandai kadai arfulai kror prapu arlak shipo hajar news pa iwe bat kini ki banai ki ba sau banai ki basa kadai sau kror san lak nai puwe hajar san spa nyu pun tingka te total kebangi pani ka RTI borokhoi kalalong arnyu kror prapu pralak arhajar arspa nyu pun nyu tingka to ketu kala biang ngin issue bat ketu te ke kebangi dan issue hang ni kalong ba ngipan ni kini ke haka point number 5 kebasan yung name of the projects program sanction and disbursed from financial year 2000 April 2019 hado 31st August like we tarik August arajar arpho hindi ke baki submit singi kalong ba ki ayengi yaki SEG project jong snem arajar khat nyaw khat pra arajar khat san khat riu arajar khat pra khat khandai bat kum ta ter kani kumbangan syuka un pentip syupi ba ke jingkeli ke bagi keli bat ke information ke bagi ai kami hap she kani kam tali he ru namar bagi pan ya ke khat khandai arpho kumnu ki ai gi jo ka khat nyo khat pra khat san khat riu khat nyo khat pra nanta khat pra khat khandai ka bam ya hap bat kadika jimpan RTI bijungi nanta undai tang kani kila bon shu kini ki list jo ki contractors ke bagi ai ngi kat kum ki list jo ki contractors ke bagi ai ngi barokhai ke bagi pan jong usnam arajar khat khandai arajar arpho ke baki ai ni ki ai be gini ki
expenses le ni kita kejung pulut jung kisnem arajar khat nyok khat pra khat san khat riu ko bangi klempani ai te kat kum kejung i kejung i kini ka RTI ko bangi yo kalong ba ke ai ko bangi pan bat ke ai ko ba ngi kwa ke ai ko ba ngi pan bat kumta terten kam ya hap i ai bat ke de ka ba ki provide ini kalau dah kompong kam di hiri dah kompong ru kalau long ke ba kalau long kumbangan ngi le school ma ki keli ke ke kerteng jupi ngi shu tu bet ngade shunrang le ni gade kathai te ke habang le le gadu ke exam haba kade kumta ke bo no kai le y0 ini te kumno ngin rate kata ke district council ya ke GHEDC haba ka ai ngi kata ka wrong information ba kata ka wrong ya kata ka wrong kade ka kumbanga note ban ong ni bakan ni kala let's say kala bande ke disinformation le ni ke misinformation te lada kumbang itip borok khoi kat kum ka RTI ak jong usne arajar san balada ki ai gedo ko wrong information ke disinformation ngila kila ban charge under various penalties ke te kumbang I menta ba ngi pani ki expenses jong ka council ni ba ki pulut kila don kumne tik tak kila pen ilut ini hende ha bangi pani ki details jom kita ki kam ki bakila le kita ki pisah ki baki pelak bantri ki kami hap i kini ke ba ki ai ni apa tu ka RTI application ke bangi ai ni te ngila tho shai be te lada ki don kenu ke jing lada ki don kenu ke jing bob su thu ne kalian ke jung ki nomor ngila ai ki phone number ke jungi lada ki don kenu ke jing bob su thu te kila aman phone ni nomor ngiru ngila aju file RTI bol sien kumna ki HDC lada ki don kenu ke jing bom shai halor ke jing kli ke jungi ki phone ni iba philong wan mi em show office bagi ni clarify gini ke jing kli ke jung pi bagi la ban ai kata ke information ke badai biang kat ku jing pan jung pi hede ku bakal long ba hatuk si bengilipan kilong kini ke RTI jupi ngila dep ready nunduk meno ti haba ke jing kli ke jungi kala long shai ba ti balai pada kita ki answer ke baki ai kam ya habi itu kumangala IP gitu ka nuksa mentan habagi kli ya ko ke jing kli ki ai ko ke jing kli ka pomot ba kani ngimla sutu balai baki ai kumne nomor balik se ki syukwa tamat pendap ke dia semen pedi baki lale kita ki kam nomor bangi ke jing pulut ni kala don jadi ki kuat ban wat cik syai ki baki pulut kum ni kejubat kutuki pada kala ya be ya kita kisnem ke balarim ya ke bangi klempani nomor ban ladangi pani ke ba ladangi pani ke ba dei ki kisnem to hoi ki dipnai ladangi pani ki khat khandai arpho kata tang khandreu banai shi snem shitai ke baki ai ni kala long kan pusnem mem tip shu na do arajar khasan perkai ya ke bangi klempan ngatrai dan kam training dan kam training bahaya kan ka arti wat kini ki em ni ki offsource bade hampuk dan kam training mari arti ana marwa ka arti haning kibang ngi ban chani mo nyim de bawa daw ka arti ai ka jingwa arti ai kam de jingwa da jingwa dong ka de ka jing tip ngi ko tip ba ka pisah jong ka sarkar pisah pa ba kaya kumnon petre kam mo ka petre kam kumno nyim ong ba tang namar jaita stingkan jaita syajan jaita slap nyawa daw kadau kalau ba ni ko tip kumno hipno kam de bisa ka kalau kajing try kam to ka scheme na jam to ka kam but ka kajing kalap na ka to ka kam ba yung di ba film ta siang surok tang ba kanya ka kali tang ba dingkat to kan nepor lajat yang surok de kam na jingmut ka arti bagi file ni kalau ba ka belum ba ni ka ba tip ba kumno ka JC ka pentrai kami kena pisah namar labun ni jingkan hol ka jing dego jing trai kam ka JC lese bon sil lese waki abdisi ma shong turu kim tip hai kini te ka ai kalang ba solungo kalang ba ki office bre to alis kita li ban wa bania umde ban shu ai tak kumbalang kumba asyik lupa ruti simbam no ni ngimde kum ta ban shu bam ruti kem da pun tet walang kum ruti te kan arti de walang kum ta habangi ai kalau examen ni kalau masih ngisi exam iki kebalong hato filong kita prepare ni bagawan ku kini jingkeli te kadi kata bang ba subhan ada don kumno ke jingkeli pi subhawan ya kan jok te ya selok ni kan pat ni pen baik itu kan pen baik ya kan ni ngimpat ya complain amar ba kiran don ki query samne ki pat syai ngina hapan biasa sisin anda kila syai kita kadang kanu lesi kajing dunang ta lesi ngin hap yakran balaki pen slam laki misinform mislead yelam bakla bat ki pesu bakla tenga try ngalaya da kan di juga ah bende te kumba kalong ni mo ni ibangi
ki jingkli berakhoi ke bangi kli ke dei be jong snam arajar khat khandai bat arpho ke ik baki ayegi khat san khat rio khat nyo khat phra khat khandai ke bam ya habi ke tu ke jingkli ke jungi te kadi berakhoi ke bangi ngitip akani ka RTI act mangan chupuling ni ba ko ong ba section 1 of section 7 jong kani ka clause ke ba arpho ka tho ong ni ba malified denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall recommend for disciplinary action against the central PIO or the state PIO or as the case may be under the service rules applicable to him. Thì kamut ba ni kala syai ba kai ka bangi kwa mantang ni wan ni ka ni bani kren bat phi bat kilat pathai ku boru ngimpat le gani nginumpat komplain hentai ku ba ngi Dominic mintan ngin yawat biang ya kan ni ka jingpen syai ni kalian kejumki bat lada ke jingkeli ke baki ai hadien dan ni ke jubab ke baki ai hadien ni ke jingkeli ke ba ngila ban panjing syai biang lada ka long kumnu ke ba bakla te kemut ba ngim ban se king bengen haplate nomor ba fin deny tikim deny bapli kila ai hende ke ka baki le ba knowingly kalong ba mislead gani information namar ngi i ba ngap tharai ba kini kinong tre jo ka district council ru kin long jo ka GHDC kin long ki ba ka le hadu kata ba kim tip usnyam khat khandai hadu arpho la de ka bshai ge jing ye ge thok pharing jung iru kani in a clear in a simple English kamde kita ke English ke belum complicated hadu kata-kata nomor pun sing la file RTI ya ke GHDC ru ke information ke baki ai ngi ke biang hadu insya ngilabun ki RTI ki bang ngi file hende ke RTI ke sin ke benikong bengi labba kini ke jing bakla hadu kan ni kumnu ki la pen bakla hadu kan ni ngi pan yu khat khandai arpo ki ai khat san khat reu khat nyu khat khat khandai ke bangem ya habi hende ke ba ngi lab ni susuk ba ki ai ngi yakini ki snam ki barem Henry ke jing pulut pada ki ai in total be yakini ki snam ki bangipan te komod ayu gani ngimla musu thu te ki kwa ban ai ngipan ki jing pensyai te khendiak ru ha ka be de bagane kumangi i ba ka DCA minister DCA la komen rumboy la de bensim kia lor ganiru nomor ba ban streamline ni gini ka rokop trikam jungka GHDC KHDC bat ka GHDC hede kum ba kalong menta ngi iba bon kinong wo dong ngini ka HDC ka GHDC bari ka GHDC nomor kit ko ba ka kom trekam kuchuki nomor le se bon kitu ki ba long kinong mi khmat hang turu le se kim tip kata ka core issue balai baki long MDC balai baki long kita ki nong mi khmat ka HDC nomor ba bon ki le se tangi ka 6 schedule kinong tip ngita kadau kami kejing kedrum kedram hadu kat ni nomor bala don kejing keren du na kai bobon ki balang bala dei ban penduk na ke district council bala dei ban nom banom don shu ke district council nomor ba ka penkulmar la don shu kejing keren ki ong ba ke district council ki long ki kita ki graduating school kena bikin yo long MLA te ngim kwa begini ka kanja nomor ba ku mengitip ba ki framers juga constitution ni kita ki bathawi ke constitution ki kita ni kita kejing tubuh ke bakrau ha kum badan ba ong ba ka 6 schedule kalau ke state jung ke jait menriu la da kini ke state jung ni kam trekam kam la bagi dai ni te kalong lek no ai bagi ni jet kita ke MDC baik kita kini mi khmat ke jung ni ke district council ni na lap ro pada ha ka pede bagi lai kedui katu ni kiro lang ba kiro khmat keleng mo da lai akran hi ro ba lada le si ka lada ki MDC hi ke bade ham tu bila sha jet ki pai ba kitip ka kamram jodi baki so thu bakane kalau kor jong district council kalau bakia ngatrai ki dila di banya khmat banya tai banya penbet banya slok ha ka sampai ba kumnu nyele penbet namar tada ka district council ka yaitot sletlet ha ka po yo suja baksol ka India ka i ka bamler kam jong district council ha ka non ka po just by simple amendment and notification kelaban should dilute ya ka jing trai kam section jong ka district council kumni ka schedule kejing trai kam ka jong ka district council ka schedule kelaban ne tambah kejing trai kam district council kelaban penduna susu ka bo jong ka ta orang akar pat ba
ladaki pai ba atrik so thu bha ya jing jing kam jing district council but ni so so ba jing kam district council tenga try ila le perkhat thamai no nimde shu bagin long ba bagin perkhat ya iladi chimet ila perkhat ba ke district council kadai ko kadai ka khanam kadai ka state kadai ka watlam jong jai bandreu but ka kerpang ba bla IT da ka sarkar India lembaga registration charge ka baklan but kita ikhtiar sama district council to penang kami te ikhtiar hakar kom bade lamar klaim te ikhtiar num la panyada ka bakam kerpang do jong district council lomba kayo pan national la ka jong ki an halo ka khando siam the kadan authority the power to make laws local laws land laws hindai pade basosi kalong ba hakum kini ki khap hakum kini ki jing nuksa kum ki RTI kita ngilam baklawat yak ni rupai ba difimudo yak sarkar lagi ngilam baklas kum no dengi ko apa ba la ni kwa asya ya kata district council ka babet ni ko asya kinawi khama jungi lektin mangila jet iki bakilong sya kita ki sakri ba sakri jai berreu ngatrai kila de ban kedek berreu nak nam tak